papa rero aje kuntora byamuteye isoni zo kunjyana Kigali aho yabaga biba ngombwa ko abanza kumvura ko nari narumaze kurwara kwashi umbonye gutya ntiwamenya ko narwaye kwashi muri uko kurwara kwashi papa yamvuje urwagwa yakuvuza urwagwa inzoga nanywa inzoga yakundaga kunjyana ahantu urwagwa rwahiye bakama yandihira amacupa abiri kubana n'umumama umwe nkabana n'undi nkakuranya nkabana n'undi byabaye ngombwa ko ishuri ndiheba ndihebye ngirana ingorane na papa ikomeye kuko papa ntiyatahura umwana atiga ariko naje ntahandi mahitamo nari nsigaje muri uko kuvomera abantu rero papa yaragifise uburyo nabaye nk'umwana mu maramaje papa ntabitahure ariko gihe cyatumye njya kuvomera abantu ko ari kugira ngo nirinde kwiba ibi rero byaje kunkwega nikangura ninjiye mu idini ry'abamizirima papa rero abonye ukuntu ndiho ndamumaramaza ibintu ndiho ndakora yahisemo kubwira abashoferi ngo bangonge papa wari wasaba abashoferi bakugonge arabwira ati reka bakugonge niburi buri ko ntacyo uzavamo nsubira rero mu rugo rukuru ariho kwa mama wo mukobwa ariko nawe ari umudamu wa papa papa umva yarongoye nyina n'umwana yarongoye umwana na nyina yego mpageze rero baranyirukana ubuzima burushaho kuba bubi ariko nshimira Imana ko ari uburyo ihoza umuntu amarira ariko nahure n'ubuzima numva sinshobora gutahura ibyo ndimo no hantu hambere nimviriye kwiyahura ndetse ndanabigerageza ndajya ku Kivu nkumva nshaka kwijugunyamo nkagenda mu gitondo nkavuga nka saa 8 umuntu nahageze ndi umwana mwiza mfite amahera amaze kunshiraho two nari najyanye nari narakora iyo misi nawe ansubiza mu kiboyi ndamukije cyane ndabahaye mwiriwe na mwaramutse ndabagumbiriye cyane gose abakunzi bose Siren Vibes abadukurikirana kuri Facebook abadukurikirana kuri YouTube abadukurikirana kuri Instagram bose baza ko aho muri mumerewe neza muguwe neza uyu munsi rero Jenny twawuzira ko kubatanzi cyangwa kwaravyiye ishene yacu bwa mbere ariko ukaba wiravye bwa mbere ndagusaba kandi ngo ugire subscribe urabona akantu kari ngaho munsi gatukura canke ka rouge kandi se ko subscribe canke abone gafite wanda kugira ngo uzoze urakora nk'ibiganiro byacu mu gihe uzo wakunze kino kiganiro nibaza ko ishene yacu ari ishene iri muri zike hano ubundi zishaka kuba zitanga inkuru z'ubuzima canke zitanga intahe z'abantu batandukanye mwarabonye intahe nyinshi zagigira canga hanye mama Rita Jojo abandi bose bagiye baravuga ku buzima canke ibintu bagiye baracamwo hama bigasigaye ikintu byigishije ku bantu baravye ibi biganiro byacu nkuko nayo babwiye ati umuntu azo afise intaye canke afise cyansha gucikiriza canke ko ndazi ko hari gihe mani busezerana ibintu mana ati niba biduhanze gushimira rero niba hari abantu baba bafise intaye nabwiye ati muze murandondera James platform Joshua kubafasha kugira mushobore gushinga intaye zanyu dushobore gushika kure hashoboka naza ko ibiganiro byacu birabwa n'abantu benshi bari hafi n'abari kure rero biroroshe gose ko intaye yashobora gushika kure uyu munsi narondewe n'umukozi w'Imana ariko afite intahe intahe yewe je yambwiye akantu gato gusa nasubwa tsikaje murabizi ko nkundi intahe na je ndi umuntu akunda intahe bashaka ndayirabane n'abandi ndayumvane hamwe n'abandi ndayiryoherwa hamwe n'amwadi kenshi bigira je mbanzi gusa two hejuru sino intahe nyinshi ndazumvira hamwe namwebwe tuzumvira hamwe rero afite intahe nibaza ko iratangaje ko yambwiye ibintu ntarumva afise ngo afise yavutse ku mupapa umwe n'abamama 12 hari mwari bwavyumve umuntu avuka ku mama 12 ku mupapa umwe akenshi ahubwo batubwira ko yavutse ku mama umwe agafuma agira papa babiri cyangwa tubarenga mugabo yavutse ku mama 12 sinzi ukuntu byagenze sinzi ukuntu yavutse sinzi ukuntu yabayeho ibyo tugira twumvane hamwe n'umunyarwanda ku bantu baza kumva ton yiwe n'umunyarwanda ariko asanzwe baba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko reka byinshi abitwibwire tumwakire hama tumenyere byinshi hamwe namwe kandi ndazi ko hari byinshi za kubafasha nkuko nanje hari byinshi za kumfasha murakoze cyane
Ndaramukije inshuti zacu zidukurikiranye ziduhaye umwanya kugira ngo zidukurikirane. Je nitwa Pastor Murenzi Jean Claude, shaka kunyita pasteur cyangwa se ukanyita umuvugishwa, byose ndabikora. Nkuko mwari mubivuze, mvuka mu Rwanda, ni iwacu, ni adresse yiwanje, niyo nkomoka. Haba ndi umupasitoro afite iyerekwa. Natangije Eglise Lumiere, irakorera hano mu gihugu, heshi na heshi atandukanye. Ndi umupasiteri wabitanguje. Nkuko wari ubivuze rero, ku buzima bw'iwanjye ndi umuntu Imana yagiriye neza. Numvise kugira neza kw'Imana kwambayeho nagusangiza abandi. Simbigire jyenyine, nkunda kubivuga cyane muri Eglise, ariko ni ubuntu bw'Imana. Nkuko wari ubivuze, ndi umwana wavutse kuba mama 12 ku mupapa umwe. Papa wanje yari yarize, ariko aza kugira abadamu benshi, niyo mvuze 12 n'abadamu yashatse. Abana nabo mvukira muri ubwo buzima rero, navutse muri 82, ariko kubera amateka nyine muri ya ntahe yanjye kumbure ndi bubisigure. 82 rusha gusanga atari yanditse mu madokima yanjye, kubera ibyagiye biranshyikira. Reka se nkuhera 94, 94 mbariho mpera, kuko 94 uwo narinze ko ari papa, nasanze atari papa. Uwo yarongoye abagore benshi, abagore 12 basanze atari papa yakuvyara. Hariho urugo navukiyemo, urwo rugo navukiyemo kugera no 95. Narinzi ko mu papa hari we papa. No 97 niho namenyerewe ko ngo atari papa, ubwo nza nabona papa. Okay. Nza nabona papa. Nari mvuye Kongo, ibi byabaye by'intambara, narahunze, nagiye nkuko abandi bagenda, ndahunga. Urugendo rurerure, nagarukiye aho bita Igisangane. Dumwe mu bantu bambaye ingata mu birenge, ndi jyenyine muri ayo mashyamba. Wahunze wenyene? Muri famille nagenda jyenyine. Ndagenda muri ayo mashyamba, sinshatse kuvugamo byinshi, ariko n'ahantu twavugaga ngo Mana niho hadukura, tuzashima izina ryawe. Imana ntayo narinzi cyane, ariko numvaga kwibaho kumwe ukurira muri famille y'abantu basenga bisanzwe. Mpereye aho ngaho rero 98 niho naje gutaha, ndataha mu gihugu. Shyikira kwa nyogokuru, nta muntu twe turi kumwe, ne natashye nk'imfubyi. Ababyeyi sinarinzi aho bari, ariko uwo mupapa wanjye wa mbere we yari yapfuye 94. Yapfuye 94. Yapfuye baramenye ko atari papa wawe? Narinzi ko ari papa mbuze. Okay. Numvaga ko ari papa apfuye. Rero mpungutse inje ntashye mu gihugu, ndi kwa sogokuru, kuko famille yacu nta yari ihari, ndi kwa sogokuru. Niho nabonye umuntu w'umupapa dusa cyane, aje. Ba mama wacu batangira kumbara ati erega urya ni so, nkumva sibyo. Mu nyuma rero biza kwemezwa ko ari papa, arantora. Niwe rero papa nasanze ndi mu ba mama 12 bagiye bangirira neza. Abakiriho ndabashimira. Njya kuba i Kigali, twebwe tuvuka i Nyanza, papa yabaga i Kigali. Njya kuba i Kigali, nibwo ninjiye i Kigali, nsubira mu ishuri. Ngarutse kuri kamwe k'imyaka niho nakubwiye ngo mvuka muri 82, ariko sibyo biri muri dokima. Muri dokima harimo ko mvuka muri 86. Urumva mpungutse nasanze papa yarandikishije abana. Abatoyi biwanjye rero arabandikisha. Mpagera jewe ataranyandikishije, agiye kunyandikisha banshyira munsi. Uretse ko ntacyo byantwaye. Uba mutoyi wabo? Mba mutoyi wabo. Aho rero niho navuga ngo nahuye n'ubuzima ntari niteze, n'ubundi sinavuga ngo nari narabonye ubuzima bwiza. Iwacu bari bikwije nk'abandi bose, mugabo habayeho guhunga. Ibintu birahinduka. Kurarya amakarandire ya Seyiseli, barya abana mubona bakwiye guhukindana, ariko nari meze. Papa rero aje kuntora, byamuteye isoni zo kunjyana i Kigali aho yabaga.
biba ngombwa ko abanza kumvura ko nari narumaze kurwara kwashi, umbonye gutya ntiwamenya ko narwaye kwashi. Muri uko kurwara kwashi papa yamvuje urwagwa. Yakuvuza urwagwa inzoga? Nanywa inzoga, yakundaga kunjyana ahantu urwagwa rwahiye, bakampa yandihira amacupa 2 nkarunywa agiye rugitaritse. None rwaravura kwashi canke sindabizi? Niwe niyo mateori yarafise. Mu nyuma rero njyana i Kigali, ngeze i Kigali ngirirwa ubuntu nsubira ku ntebe y'ishuri. Nabyo byari bigoranye kugira ngo ubone ishuri ryemera kunyakira. Ku myaka nari ntahanye nasubiye mu wa 3. Ufite imyaka ingahe? Ndo muri 82 nawe urabyumva. Nkubwiye ibyo ni yindi ntahe, bikubwiye ukuntu nagiye niga aho nayahereje, ni ibintu bikomeye. Rero papa twarabanye, tubana ari umukozi akoresha ibintu by'amabarabara, afise amahera. Mugabo ubuzima je ntibwanyorohera kubera kubana n'undi mu mama, cyane cyane uri umwana w'umuhungu. Hari ibindi biharuro biba birimo umuntu atabasha gutekereza. Uko rero nagendaga nkuranya kubana n'umumama umwe, nkabana n'undi, nkakuranya nkabana n'undi, byabaye ngombwa ko ishuri ndiheba. Ndihebye ngirana ingorane na papa ikomeye kuko papa ntiyatahura umwana atiga. Ariko nanjye ntahandi mahitamo nari nsigaje. Mu mahitamo yiwanjye nari nsigaje kwa rukubiheba kuko papa yataha muri weekend, ugasanga nanjye ndya muri weekend. Iyindi misi yose ntibakugaburira? Ntibangaburira. Najya ku ishuri bikananira, bikagira mva mu ishuri ntangira. Papa ntugaze umubwira ko uko batakugaburira? Narabimubarira, ariko burya iyo ubuzima bumeze gutyo cyangwa se wavukiye muri famiye, ukisanga uri muri famiye itonze uko mu buzima, kenshi la majorité hari igihe haba humvirwa uwubatse urwo rugo kuruta abarubamo. Ntabwo rero nari kujya gukombatisha kuko ntibyari byoroshye kugira ngo birengane. None na papa yageze akazi karahagarara, kamaze guhagarara ubuzima nawe buramugora, ndatuza. Ariko ye bwamugoye igihe namaze kuva mu ishuri, natangiye kujya mvomera abantu i Kigali, nkavomera abantu ndafite inkovu harya ku kaguru. Ni ibintu byari bitoroshye. Muri uko kuvomera abantu rero papa yaragifise uburyo, nabaye nk'umwana mu maramaje. Papa ntabitahure, ariko gihe cyatumye njya kuvomera abantu ko ari kugira ngo nirinde kwiba. Ibi rero byaje kunkwega, nikangura ninjiye mu idini ry'abamizirima. Burya n'abantu beza bagira urukundo, cyane cyane iyo bashaka ko ubumwe muri bo. Cambo mu mizirima bibamo umwanya utari mutoya. Papa rero abonye ukuntu ndiho ndamumaramaza ibintu ndiho ndakora, yahisemo kubwira abashoferi ngo bangonge. Papa wari wasaba abashoferi bakugonga? Arabwira ati reka bakugonge, niba uri ko ntacyo uzavamo, asirasiyo yagira ikima. Nabayeho rero muri Kigali nkwipana n'imodoka za papa. Nayibona. Wari ubizi gusa ko yagutangiye dire ko? Yarabimbariye. Ntago yabikubwishije nk'inama? Yarambariye ati ubuzima uriho urajyamo ukubayeho umaramaza kubera nshishije maho mama ho yarari sinari mpazi. Bivuga ngo nta handi hano nari mfiteho kuba harenze kwa papa. Aravuga yataho kugira ngo umerere gutya wapfa nkamenya ko wapfuye. Nkabaho nkwipana n'imodoka za papa. Igihe cyarageze, kigeze bangombwa ko nsubira ku Gatumba iyo tuvuka. Nshimira cyane no mu mama nasanzeyo. Mpageze nabanje guca mu rugo rwa papa aho yari yanyakiriye bwa mbere. Ngeze aho hantu mbasaba ko nahaba, mugabo baranyangira. Impamvu banyangira, papa yari yarahakoze ikintu kitari kibaryoheye. Biba byende vuga ngo umwana w'imbeba zero urwango rwa nyina. Urwo rwari urugo rwiwe, mugabo uwo mudamu yari yashatse mu urwo rugo yari afite umukobwa akuze. Uwo mukobwa rero aje i Kigali nawe umugore wa papa. Uwo mukobwa rero niwe nari nsiganye na papa.
jewe ntashye niwe yaba imwabana Kigali. Urumva nsubira rero mu rugo rukuru ariho kwa mama wo mukobwa, ariko nawe ari umudamu wa umugore wawe. Papa mva yarongoye nyina n'umwana, yarongoye umwana na nyina. Yego. Mpageze rero baranyirukana, ubuzima burushaho kuba bubi. Mu nyuma habaho umumama umwe ndanamwubaha cyane, n'ubu ndacyamufata nka mama wanjye. Arantora ambwira ati jya mu bandi bana. Nari mfite umuhungu twabana I Kigali, nawe yari umwana wo mu urwo rugo mbariho mba. Ntangira kwirwanaho gushaka ubuzima, nikanguye ibi bintu byanyinjije kuba umuboyi. Nkora ikiboyi aho nyene Inyanza. Nkora ikiboyi nkajya ntekera abasore babagaho, numva mbikunze. Nza kwigiramo umwuga, umva iby'amashuri byari byanze ruguru. Nza kwigiramo umwuga, niga ibintu bya tekinike byo kubaza no gusudira no gukora amazi. Mbibandanirizamo, ndiho ndiga ibyo rero niho naboneye agakiza. Ndo ndagerageza kugenda ntora utuntu two hejuru, niho natoreye agakiza ndakizwa. Maze gukizwa numva ni byiza, kuko nge ntago nakishijwe kubera gukunda Imana. Numvaga nshakisha Imana, nyibaza icyatumye mbaho, niki cyatumye Imana mbaho, niki cyatumye ubuzima bwanjye bumera uko. Ndakizwa, bigenda neza, njya mu rusengero numva ibintu ni byiza, umuririmbyi numva ni byiza nubwo ntagira ijwi. Mu nyuma mba perezida wa korali. Muri uko kuba perezida wa korali rero nari nakirijwe muri ADPR. Haza umukobwa ambwira ko Imana yamubwiye ko namubera umugabo umufasha. Niho hantu nakundiye Imana kuruta ibindi byose. Nubwo bitakunze ariko nari nkunze Imana. Uwo mukobwa yakora muri banki. Wari wavuye mu kiboyi. Je nakora mu kiboyi, ndio ndisumamo muri ibyo byo kubaza, ubundi ugasanga natwaye moto. Ndavuga nti rero nge nabona Imana, iki gihe bari babahaye credit ya moto. Ndavuga nti moto ni nayiheza nzagura ivatiri, nzaba mbaye umuntu w'umugabo. Numva ko amateka azabahindutse. Nza guhuriramo rero n'ibikomerero, noho nsanga ni hafi y'umuriro utazima. Ibyo wari witeze sibyo wasanze? Sibyo nasanzemo. Ndwamo ni bimwe nyine Imana iba ifite umugambi ku muntu itagiye murekura. Ariko niyo mahirwe ya mbere nari mbonye yo kuva muri ibyo bintu. Ni bimwe Imana iba yagukunze ntikurekure. Ahaguruka ikipe ntazizananye, inyagiriza ibintu nanjye ntatahura. Barabanje bavuga ko tutaberanye, je ndi mayibobo kandi ntibambeshyira nari mayibobo. Ariko umukobwa yari yabirenze byose, aravuga ati ndi ubukene n'indwara ubasha kuvura igakira, kandi nkumva ko bushobora gukira cyane cyane yuko numvaga nshaka gukora. Ntago rero byabandanije. Byabaye ngombwa ko umukobwa mpeba yararushe amajambo byari birimo intambara y'abantu bakuru, harimo abapastoro, badiyakoni. Ntago byari byoroshye kugira ngo abashe kubigumamo. Ahitamo kundekura. Andekuye ngira ngo ubuzima noneho buratunganye, reka nibereho mu buzima nari mbayeho, kuko ntacyo bwari buntwaye, nta bwiza nari nararonse. Buvuga ngo hari ibindi ndo ndahahamira bya hatari nari impombye, nk'uko umuntu yakugurura iduka rigahomba. Ntibyahereye aho. Ndi mu bantu bahise bashinjwa yuko mfite ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo kintu ni ikintu gikomeye iwacu. Iyo bagushinjije icyo kintu, hari muri 2006, cyari ikintu gifite imbaraga. Ntafite umuntu yamvuganira, ntafite umuntu wasobanura ibyo bintu. Umumama arahaguruka kingerekaho. Nongera mva muhira mpunze bwa kabiri. Abantu twasengana hava mu mwarambwira ati iyi kese yawe iraremereye, ni ibintu kubera amateka igihugu cyari kivuyemo, ni ibintu leta itarindira kuvuga ibikwegeje ku ruhande, bakora amatohoza urimo indani. Rero narahagurutse ndongera ndapotera. Hari 2007 njyaho biti cyanguko.
inshuti yanjye cyangwa gwari ufite abantu canke wagiye uhunze gusa nari impunze ariko mpungira mu maboko y'undi muntu twasenganye mubwiye ingorane ndi marambwira ati reka ngo uhungishe ntago wabishobora ndagenda mbayo nahuriye n'ubuzima bukomeye ariko nshimira Imana ko ari uburyihoza umuntu amarira ariko nahuriye n'ubuzima numva sinshobora gutahura ibyo ndimo no hantu hambere nimviriye kwiyahura ndetse ndanabigerageza ndajya ku Kivu nkumva nshaka kwijugunyamo nkagenda mu gitondo nkavuga nka saa 8 umuntu nahageze ndi umwana mwiza mfite amahera amaze kunshiraho two nari najyanye nari narakora iyo minsi nawe ansubiza mu ikiboyi ntacyo cyari kintwaye mugabo niho nabonye umumama arinda kuruta abandi yabasha kumpa guteka inyama jewe akajya kuntorera imfungurwa z'abanyuroro baryaga intete gisimbe nemerewe kurya ku nyama abantu nk'abo baracabaho nuko agira ari kera ubu mama yambereye umugisha njya gusenga numva ubuzima ntibishoboka ko bukibandanya ari ahantu ugera ukumva ko ubuzima bitakibasha ko buri bwegirwa imbere na gatoya bitari bukunde umumama nkoresha ibintu bari bafite uburwayi Imana imfashe sinze kucikwa ngo mbavuge izina nubwo bari bafite uburwayi umugera wa sida umumama agakoresha ibitambaro byo mu bihe byabo akabinzanira ngo nimba rigenda bimesura uri umusore ndi umusore nari maze kumera ubwanwa urumva ko bye byose nari mvuye iwacu ari umuntu yashimye ko namubera umugabo hari imyaka ari igihe hejuru umumama arabikora be ndibuka umunsi wa nyuma naraye mu masengesho ntashye akinkubita amaso yinjira aho nabika impuzu nabonye impuzu zinsanga mu ibarabara niko nirukanwe aho niho nirukaniwe nkimara kurengaho nagiye kwiyahura biranga nza kubona umwarimukazi mutekerereza ingorane mfite arambwira ati unyemereye ukambera umugabo nago aho kuryama ndabipanga nyine ndavuga nti nta yandi mahitamo nari insigaranye n'undi nashaka kwipfira n'undi nagira nipfire mugabo kubera nari maze kumenya gusenga numva Imana kwivuga njya senga amasengesho kubwira Imana ngo Mana reka turekane turi bazima ntacyo nzakwagiriza nina napfa nje mu ijuru ko aho mu kwiyahura navuga nti nimpfa ngeze mu ijuru ndisigura ko twe twarakuze batubwira ko iyo umuntu yiyahuye atajya mu ijuru mugabo gihe numvaga ko kwiyahura kwagiye gutegerezwa gutuma ngera mu rubanza kandi ningera mu rubanza numvaga ko Imana ndi buyiburanye gatsindwa kuko nta kintu cyiza yari yaguhaye nari narigize mbona nicyari gutuma mvuye ku isi nari nyikuweho n'ibibazo nyisanzemo ndiho ndasenga rero nibwo haje umuhanuzi amfata akaboko arambwira ati nubwo yavuze mu ijwi ry'ubuhanuzi arambwira ngo nubwo ndetse ge sinkuretse ndacyagufashe ndacyagukomeje numvaga ari ibintu bitashoboka ndagenda rero njya gucikiza umwarimukazi uyu mwarimukazi nabanje guca gusezera korari ngiye gusezera korari muri korari Imana irongera iravuga ivugira ibintu bikomeye irambwira ngo genda ngo kujye ngugiye kwicwa na sida kandi ari uyishyiriye kugira ngo ntandukane n'uwo mwarimukazi niko namusabye ko tujya kwipimisha aranyangira kandi ibyo byari umugoroba wa nyuma wo kubanage nawe ndamuhendahenda ngo tujye kwipimisha aranyangira ngeze aho umubwiza ukuri mubwira ko namaze kumenya ko afise umugera arambwira ngo none acambaza rero impamvu nashakaga kujya kwipimisha kandi bizi kandi nawe arabizi ko ofisi ca ntora inkone twese turwanira aho ngaho numva nawe ko ashaka kunyica
nsubira gusenga nahise njya mu butayu njya gusenga mbayo igihe kitari gitoya niho rero Imana yaje kumpamagarira imbwira ko izangirira neza ko izankomeza ko izangendesha amahanga abantu kumburiyo kereka mba nazanye nk'udufoto twanjye tw'icyo gihe niho rero Imana natangiye kumva ubumote bwayo ubumote bwayo nabwumviye aho ngaruka mu gusenga ndongera nambara imbaraga Imana iza kungira neza impano yo kuvugishwa impano yo kwerekwa gusengera abantu ndayikoresha kugerana n'ubu reka mere nk'ukatiyaho igitumye mvuze bikeya muri byinshi mfise ariko numvaga igikomeye cyane ari ukubwira abantu bari mu bibazo babwire ngo nimukomere haracyariho ibyizigiro ibyo ari byose nkubwiye ko nabaye mayibobo narwaye inda meze uku ntiwabyemera meze uku ari abantu batabyemera hari abantu batatahura ko ibyo bintu byambayeho ariko nabayeyo nkubwiye ko naje ngaha mu Burundi 2009 bishyikira kuri Parede zari ntafite n'inote y'igihumbi mugabo ubu urabona ko nuko nambaye igihumbi nakironka nyuma y'ibyo byose nabonye ukuboko kw'Imana murakoze ego bere ko turangiza nshaka gato tubwire icagutumye uza mu Burundi nikihe mbega ni Imana yakurungitse canke nuko wavuze ati reka nje kuronderana hariya naho nyene ndabiko bizokunda niyumvira yuko yataba Imana yandungitse ibi bintu simba nkibihagaze umaze imyaka waje mu 2009 bisura kumaze imyaka 20 2009 biharo birangora mbabarira 2011 uri mu Burundi ndi mu Burundi nturasubira mu Rwanda oya ndagenda ndajya kuramukanya ushatse kumbaza kuri ba bantu bakoze amafamiye n'abamama ba 12 baracariho papa wawe papa yaje gupfa papa yarapfuye apfa tudahari kandi nari naramubwiye ngo nzagaruka nje kuguhama umva ko byari bigeze kuri na mama aza gupfa mama naje kumutora wanashaka arazi Burundi ko 2010 nagize mariage aje mu Burundi tumarana umwaka umwe aca aripfira yapfuye amaze kubona rya amahasana nimaze kubyara yapfirino yapfirino wow mu Burundi niba itsahiwe ni tuje kenshi ndikumvize inkuru zisanga nabuze nivyo mugasanga amajambo araheze ariko ibibazo stili biracari byinshi kugira ngo uve muri ubwo buzima kuri Paris December waje utagira igihumbi ukaba uri umupastor ubunye avyibushe afise umugore n'abana nomega nindi ntahe utatubwiye maybe ngiro zose kuduha umwanya utubwire utubandangirize okay ndimvira ko nzabibabwira kubera ubwo buzima naciyemo nagize abana nzaba hano kuby'umugore ko byageze aho muri zo ntambara zose ndi mu bantu bananiwe n'urugo okay niyo nindi ntahe nayo nindi ntahe wananiwe n'urugo bisigura ko wavanye n'umugore ego ubunye ubana n'abana gusa ego uri umupasiteri okay murumva ko ari indi ntahe mugabo sije ndabitahura jenye no mupasteur bo hariho abantu babibaza ko kunaniga urugo atari ibintu bidasanzwe mugabo nimba ari umupasiteri n'urugo nuko ari ibintu bibaho sanzwe bishika nawe nindi ntahe nindi ntahe tubitsa handi hantu kandi buri wese yemereye kwigiraho commentaire kucyashaka bon nivyo abantu barajije ndazikora baza kuvuga byinshi mugabo utaramenya kimwe nuri bunyandikira ambwira ngo ihangane niwe wenyine yaba ntangaje naho ubundi mba niteze ko umuntu wese ashobora kumbwira nabi kuvuga ngo uri umukozi w'Imana yabakiya nibisanzwe abivuga uko abyumva abyandike mu uko abyumva mugabo byaranshikiye kandi binshyikira ntabyiteguye kandi ndanashimira twabyaranye abo bana n'umurundi kazi nta bife dufitaniye twe nta bife dufitaniye turahura tukaramukanya turasengera mu itorero rimwe umupasiteri wiwe asengera iwanjye
bumva ko hariho kindi kintu cyatumye mutandukana nawe numva menga nindi ntaye ntaco reka tugarukirize ngaho ariko nibaza ko gikuru no washitse kubwira abantu ko peu importe ubuzima umuntu wese ashaka gucamwe ushaka guhera akaba umuntu muzima nico naje kunda kubwira abantu umuntu ashaka kuba ari mu buzima bubi no munsi ari umuntu ashaka kuba kuri ntaye nawe nyine asayikara mu buzima muri bwose nzi ko yoronka amamega yo kura kiganiro bikozo kiraba ariko ubuzima iyo bugoye n'Imana bigira ikorere nego reka ndagushimira nizeye ko mbere hari akantu ushaka kubwira abantu rya nyuma ukabashikirize yitwa Pasteur Murenzi yitirangwa na no monkre wanje ndabuze monkre yitwa Murenzi afukana na mama bakwe mama wanje umunyarwandakazi yari umunyarwandakazi urumva saba monkre bafise amazina nkayo rero ngiyo zina ryashoye kungumamwe bara numvise ndariza hana niba hari akantu ushaka kubwira abantu bashaka kubabwira hama twitega intahi yindi zo gukurikira dusigura ingene byagenze ko hano tarabitaho ndaturabona basigaranye ibibazo mu mitwe yabo byagenze gute mugabo reka nizire ko azoduhamagara undi munsi ego murakoze cyane reka mbanze shimire umuntu wese wafasha akanya ko kudukurikirana kuko ababishyizeho umutima ntago turi abantu bigitangaza yagakwiye kumva ariko kubw'urukundo rwiwe aduhaye umwanya ungana gutyo kutwumviriza cya kabiri unyumvise uri mu bibazo uri mu ngorane reka nkubwire ngo nyuma y'umubabaro habaho ubuzima nyuma y'umubabaro habaho ubuzima ngiye ubungubu ibigeragezo ntibishira n'urugamba ntirushira ariko ibintu byose ntibisa ikigeragezo cyo gusonza ni ikigeragezo mugabo no kugira umufuko w'isukari ukaba mwitasi mutashyiramo n'ibiro 2 nabyo urumva ni ikigeragezo uzagoreba abantu bagura isukari kenshi nibusanga banywa gake bamwe bagura imifuko ugura ikiro kimwe mu gikombe ashaka gushyira ugasanga yigwari ingwa itanyemera kumwe isukari kandi ayifise afise umufuko rero birarutana nibyo n'ubu ngubu ndacyari ku rugendo ndacyashaka ijuru ndacyashaka kwinjira mu bwami bw'Imana rero ntagina ibigeragezo bishira ariko cyane cyane ibyo nshaka kuvuga ni bimwe byo guheranwa n'agahinda n'umubabaro birarangira ukarwana izindi ntambara rero umuntu adukurikiranye wese yihangane mu bibazo arimo yamenye ko imbere hari ubundi buzima Imana yamuremeye surtout abantu bafise bakuda kugira ama idea yo kwiyahura je abantu bose kandi ntaye menshi bamwambira ko bashatse kwiyahura mugabo bigahera bakora barashingiye nta bandi kwiyahura ntigira nta nanumwe yizo kwigira iba solution nziza canke aba ari yo nyisho ingorane kuko yabivuze nta muntu yaziyahura aja mu ijoro narebaze biyahura ugasanga witaye mu zindi ngorane zibitizo warurimo peu importe ivyo urimo birahera reka ndamushimira cyane Pasteur Murenzi mugabo ntatubwiye adresse ya église y'abahanyi kugira abashaka baduze kuba église nkorera hano haruguru ya Université Equateur uduguza kuri gare du Nord ahantu hari amagaraje y'amamoto niho dukorera église imwe nihiri mfite église mu Kanyosha nkagira imwaro mu Kibumbu naho bita ku Mutumba no muri Bubanza muri Gihanga ndafite église no mu Kirundo izindi ziri hanze y'igihugu waratumwe bose gira kwita masengera reka ndabashimira cyane abantu bose aravyintahe nizeye ko hari ikintu wayikwemo nizera ko hari ikintu gufashije mu rugendo urimo bwo muri isi ntiyoroshe mugabo ntahe nzinze zidufasha kugira tubandanye ubuzima bwacu muri isi kanshimira abantu bose amaze kwira subscribe abantu bose ashize kama commentaire yabo nizere ko namwe bw'ingwane zanyu Imana irikira zirabaneza hama muzo kwisuja mukaza kutubwira namwe ntahe zanyu ngire byagenze murakoze cyane